Reka nongere mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje cyane. Amakuru atugeraho aravuga yuko uyu mwana w'umukobwa yitabye Imana azize indwara ya kanseri. Uwamahoro Theophila wa mu banyeshuri ba IPRC Kigali waherukaga gusoza kwandika igitabo wari utegereje kwambara ku munsi wa none habura amasaha mbarwa kubera uburwayi bwa kanseri y'ibihaha, akaba yahise yitaba Imana mu masaha y'umugoroba wo ku itariki ya 11 Gicurasi 2022 nibwo hamenyekanye amakuru y'incamugongo ko Uwamahoro Theophila yitabye Imana wari umaze iminsi itari mike arwariye mu bitaro bya Nyamirambo indwara ya kanseri. Ibi bikaba rero byabaye mu gihe yaburaga amasaha mbarwa akajya kwambara umwambaro ugenerwa abanyeshuri basoje ibyiciro bitandukanye bya kaminuza mu gikorwa cyabereye muri IPRC Kigali, aho abagera ku 2700 bahuriye baturutse muri IPRC 8 ziri hirya no hino mu gihugu. Hatavuga rumwe na leta y'u Rwanda kimwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta arasaba ko habaho ibiganiro bitagira uwo biheza. Twebwe tukabwira onitite muri ibyo biganiro mwavuze ntabwo mwashyizemo ko no mu Rwanda hagomba kuba ibiganiro hagati y'abanyagihugu, kandi tugasanga ibyo biganiro bigomba kuba mbere y'amatora ya mwaka wa 2024. Uwo ni Victoire Ingabire, umuyobozi wa DAFA Umurinzi, rimwe mu mashyaka yohereje inyandiko umuryango w'abibumbye. Inkambi y'impunzi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda ifite ibitaro bishya birimo n'igice cyaho babyarira. Perezida wa Tanzania Suluhu Hassan ejo yaganiriye na mugenzi we Yoweri Museveni wa Uganda ku kibazo cy'umutekano w'umuyoboro wa peteroli muri Afurika y'Iburasirazuba. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure. Noneho amakuru akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda urubanza rwa Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid rwari rwatangiye ku munsi w'ejo rwarasubitswe. Uyu Ishimwe utegura irushanwa rya Miss Rwanda aregwa ibyaha birimo ibyo guhohotera rishingiye ku gitsina, akekwaho gukorera abakobwa bajya mu marushanwa ya Nyampinga. Asumta Kaboyi yarari mu rukiko. Umutekano wari wakajijwe bigaragarira ijisho rya buri wese wari uri ku rukiko rw'ibanze rwa Kagarama. Ishimwe Dieudonné yinjiye mu rukiko atuje akiziritse amapingu yaje kwamburwa nyuma. Yari yambaye kositimu y'ubururu, yagaragaraga nk'unaniwe mu maso. Icyumba cy'urukiko cyarimo abanyamakuru n'abaje kumva urubanza rwa Ishimwe bashobora kuba abo mu muryango we cyangwa abo bakoranaga. Nta n'umwe mu bakobwa bivuga ko yahohoteye wabonaga mu rukiko. Bwari ubwa mbere Ishimwe Dieudonné agejejwe imbere y'urukiko kuva yatabwa muri yombi mu mpera z'ukwezi gushize. Ishimwe yasomewe umwirondoro we ndetse yemera ko ari uwe, hanyuma amenyeshwa ibyaha aregwa uko ari bitatu, harimo icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ntabwo yigeze avuga ko abyemera cyangwa atabyemera kuko umunyamategeko we Nyembo Emeline yahise avuga ko atiteguye kuburana. Uyu munyamategeko yumvikanishije ko mu myanzuro y'ubushinjacyaha isaba ifungwa ry'agateganyo basanze ubushinjacyaha bugenda bushingira ku byavugiwe mu bugenzacyaha mu gihe uruhande rw'uregwa rutabashije kubibona. Umunyamategeko Nyembo yavuze ko byageze nimugoroba wo kuri uyu wa kabiri batarabona ibigize dosiye byose kandi bakeneye kubimenya mbere y'uko ubushinjacyaha bugaragaza ingingo zikomeye bushingiraho busaba ko Ishimwe yakurikiranwa afunzwe ngo nabo bazishingireho. Ishimwe nawe yavuze ko kugeza ubu atarabona dosiye ye. Umunyamategeko Nyembo yumvikanishije ko nubwo bahabwa umunsi umwe waba uhagije kugira ngo basuzume ibirego baregwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko ari uburenganzira bw'ababuranyi kubanza kubona dosiye, ariko ngo yasangijwe ababuranyi bose kuko n'urukiko ruyifite ngo keretse niba byarakozwe bitinze. Umucamanza yasabye ubushinjacyaha gufasha Ishimwe n'umwunganizi we kubona dosiye kugira ngo bitegure kwiregura. Usibye Ishimwe ugiye kumara hafi ibyumweru bitatu afunze, mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo Elsa Iradukunda wabaye Miss Rwanda 2017 nawe yatawe muri yombi ashinjwa kubangamira iperereza ndetse kandi hanafunzwe. Umunyamategeko wari washyize umukono ku nyandiko Miss Elsa yanditse yemeza ko nta cyaha Ishimwe yamukoreye. Umunyamategeko Nasiru Witonze yashinjwe gukoresha inyandiko itavugisha ukuri ndetse no kwiyitirira umwuga. Ubugenzacyaha bwavuze ko bufite ibirego by'abakobwa 4 bavuze ko bakorewe ihohoterwa.
Ifatwa n'ifungwa rya Ishimwe Dieudonné ryaravuzwe cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Hari abavuze ko ruswa ishingiye ku gitsina imaze igihe muri iri rushanwa, abandi bakavuga ko iyi ruswa itari kubaho igihe kirekire ngo ntibijye ahagaragara. Ubwo yari mu nama rusange y'ishyaka rya FPR Inkotanyi, Perezida Paul Kagame nawe yatunze agatoki ihohoterwa rivugwa muri iri rushanwa. Amakuru y'Ijwi rya Amerika ryamenya ariko atigeze yemezwa n'urwego urwo ari rwo rwose, avuga ko hari n'abandi bakobwa babaye ba nyampinga mu bihe bitandukanye barimo guhatwa ibibazo kuva ku munsi w'ejo nimugoroba. Gusa umwe mu babyeyi ufite umukobwa wabaye Miss nawe wari uri mu barimo kubazwa, ababyeyi ntiyashatse gutangaza umwirondoro we, yasobanuye ko abo bakobwa babonanye nabo kandi bijejwe ko nibamara kubazwa bata. Umuvugizi wari Murangira Thierry yabwira Ijwi rya Amerika ko aya makuru atarayamenya, ko we yakoreye mu ntara. Ibibazo biri mu marushanwa ya Miss Rwanda byatumye leta y'u Rwanda ifata icyemezo cyo guhagarika iri rushanwa by'agateganyo kugeza igihe kitazwi. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Amashyaka atavuga rumwe na leta y'u Rwanda kimwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta yohereje inyandiko mu muryango w'abibumbye basaba ko habaho ibiganiro bitagira uwo biheza. Iyo nyandiko bavuga ko ari umusanzu bahaye Loni muri gahunda yayo yo gushimangira amahoro, kuburizamo intambara no kurangiza izatangiye, yashyizweho umukono n'abantu 9 bahagarariye amashyaka cyangwa se amashyirahamwe yigenga akorera mu Rwanda no hanze. Umwe muri bo ni Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Dalpha Umurinzi. Yatangiye abwira mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana icyatumye bakora iyo nyandiko. Uyu mugambi mu by'ukuri nta nubwo ONU ariyo isa nkaho ari imbere, ariko ni umugambi hari ibindi bihugu 7 biwushyigikiye ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'ibihugu byo mu muryango w'abibumbye w'i Burayi, Union Européenne. Donc ni ukuvuga ko hari ibyo bihugu, hari n'iyo miryango yindi ibiri maze kuvuga, ndetse ONU ikaba ari ijya imbere ariko by'ukuri ibyo bihugu abo bose rero twagerageje kuganira nabo, turimo turaganira nabo tubereka ko ipfundo ry'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari rigomba gupfundirirwa mu Rwanda. Murasaba Loni kuba umuhuza hagati y'abatavuga rumwe na leta na guverinoma y'u Rwanda, kandi ibyo bikaba mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu mu myaka 2. Kubera iki mushyiraho itariki ntarengwa? Ikibazo cya mbere njyago ndacyumvikane neza, turasaba ONU ko muri uwo mugambi wo kugira ngo hagarukire amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, basanga imwe mu nkingi igomba gushingirwaho nuko hagomba kuba ibiganiro hagati y'abanyagihugu ndetse no hagati y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Twebwe tukabwira ONU tuti muri ibyo biganiro mwavuze ntabwo mwashyizemo ko no mu Rwanda hagomba kuba ibiganiro hagati y'abanyagihugu, kandi tugasanga ibyo biganiro bigomba kuba mbere y'amatora ya mwaka wa 2024, kubera ko tuzi neza mu bihugu bya Afurika kenshi aho habaye amatora usanga hakunze kubamo ibibazo. Tukavuga tuti byaba byiza ari uko bibaye mbere y'amatora y'umwaka wa 2024 kugira ngo noneho amatora mu Rwanda, dusanzwe tuzi amatora mu Rwanda aba atari mu bwisanzure, ku buryo noneho twakwizera ko amatora mu Rwanda yazabaho mu bwisanzure kuruta imyaka yashize, ari uko abanyarwanda babanje bakicara hamwe bagatekereza ku bibazo bigize bikunze gutuma batumvikana, bikunze gutuma haba impagarara, n'uburyo haba imivugurire y'ubuyobozi, ku buryo haba inzego zose zitanga ihumure n'ituze kuri buri munyarwanda. Ishyaka rimwe mu yashyize umukono kuri iyi nyandiko, ishyaka rya RNC, riherutse kwandika risaba ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaba umuhuza. Mukeneye abahuza bangahe babafasha kuganira na leta y'u Rwanda? Mukanyavuga ko hari n'ibihugu 7 bindi mwe muganira, mukeneye abahuza bangahe? Igikenewe nuko mu muryango mpuzamahanga cyangizwe n'ibihugu bifasha u Rwanda, biri mu byo bihugu 7: Abongereza, Abanyamerika, Abahorandi, Ababiligi, Abafaransa n'ibindi bihugu, ndetse na ONU, umuryango umwe bwa Afurika n'ibihugu by'ibituranyi, byagombye kugira uruhare mu gukemura ibibazo byo mu Rwanda, kuko ibibazo byo mu Rwanda bimeze nkaho n'umuriro twarengejeho ivu. Abantu benshi bakunda kwibwira ngo nta kibazo kiri mu Rwanda, nta kibazo, ariko twese tuzi ko mu Rwanda uwo muriro urengejweho ivu ujya kubona uraturitse. Niyo mpamvu tuvuga tuti mbere yuko ibintu biturika, dufite impunzi hanze nyinshi. Icyo kibazo cy'impunzi kiri mu bibazo bose bagaruka kuvuga ati impunzi
zitari iwabo zitera umutekano muke mu gihe gitoya cyangwa mu gihe kirekire. Rero tukavuga tuti aho kugira ngo mutegereze ko icyo gihe kizaba uwo muri ukavumbuka, ni uyu munsi nitwigura icyo kibazo cyarangira, cyane ko buri mu mugambi wa ONU n'ibyo bihugu byo gushaka uburyo mu karere k'ibiyaga bigari haba umutekano urambye. Madame Victoire Ingabire, ishyaka Dalfa umurinzi muyobora riri mu Rwanda nubwo ritaremerwa, nawe uri mu Rwanda, kuki iryo shyaka ryawe utarisabira ibyangombwa ngo rijye rivugira mu mpuzamashyaka iriho mu Rwanda ivugirwamo ibibazo bya politiki y'igihugu? Kimwe mu nkingi muri izo ngamba za ONU bagarukaho ni ikijyanye n'imiyoborere myiza no kuba nta bwisanzure bari mu gihugu, ibihugu bitugendera ku mategeko, nta demokarasi hari muri ibyo bihugu. Iyo rero ni imwe mu mvo nyine ishyaka ryanjye ritarandikwa kugeza uyu munsi. Ubu nyine ntabwo byumvikana ko hashize nk'imyaka irenga 13 nta shyaka rishya ryari ryandikwa muri uru Rwanda, umuntu asaba ntibamwemere kwandikwa. Kuba nta demokarasi dufite mu gihugu cy'u Rwanda ni imwe mu mpamvu uwo mugambi wa ONU bashingira bavuga bati hari ibihugu byo mu karere bifite ibibazo byo kutagira demokarasi, bitagendera ku mategeko, bitubahiriza uburenganzira bwa muntu, habuzemo ubutabera bunogeye. Kuvuga ibyo bibazo byose bigomba gukemurwa. Ni nayo mpamvu twanditse inyandiko tukabwira ibyo bihugu byose n'iyo miryango tuti igihe kirageze ko ibyo bibazo byose muvuga no mu Rwanda bihari, kandi twicara nk'abanyarwanda tukabikemura. Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka